So abusia for AIM TV suni na ye bae no ye ni penifo adi nkomo bebre na mama samune se enkwala nkete ye ni bewi omufri bodua krum omo so ba asuo abena mo nchen ebedware mu ye ni ebi kasa omo so enkwala ne so omo asem ombeka nti ye pese enkwala no so kasa ni omo wo omo ka kire ahwefo ne atiefo no omo nka enti di odi omo animu no ana camera ne da no so a na taade line no akola ketwa na no nsem kese oso opeso ka bibi kire Ghana fo akotiafo boduafo enti oya bodi udi say Bruce Afrani ona aso peso on kasa no okay AIM TV eti o den na peso kan ni entie ni pese isu na dan enkropo no mtugo ni pese o mjai ni aso na nite ni enti minu okay na omujai gold no so mere enye sika enti ka unko ade anko munjai gold nutu na ade na unka se odi o mbetumi etuba ma omu nse nsuo no ade na unka se omu ntuba ma omu nse nsuo no mo no nkasa alo mi fo no so ka ayo mo de ni ma tutum na nzo na gata no so ene da got money na nzo na ene tina yampese ye be jale mo nene oba nu jale bi jale nzo na no ase nzo na ni ase me be to screen so no ba twa ye frame me mama patience anasata mame ame ton ade echi bayere e wo Livingstone Junction sa wo pe TV papa hwe na wanyam afutuo aba papa firi mu a enim TV anasa wo pe announcement a wo beti wo beto wo beti announcement a wo kwache se announcement e hwam a enim TV ya wa beti a Livingstone Junction wo hwehwe ya ye friend me Madam Deborah me pato pama de wo Livingstone Junction so pe nyon papa etie ope movie papa bi ahwe ope ade bebe entertain ana se ebe mo efutsu a eya fa television eto enyim TV ope se wotie nsempa so wasum a eya tie enyim radio bye bye. Me did the Ellen Otten. Say me if you chromo panamit na me konjoma. TV station back. Okay, ebusia, send your money mono. We our motherland Ghana. Ejumedi na jese waso egusu na wani gusu awede wo hwe na wotie mi na he say de bia mi gina Achimbodua Fafalai den Chembo district na I say ube pia me say a nsu ada ha I friend more river more ana jese ha send your ohu camera ni mono ana jese friends GALAMSAY for atu esi asasene so a o ma say no pop o ma say pacha ala ze o hwe omlis kaveta ani infidie esisi so a omo dudu na o hwe ebusuan eyaro ko eyaho fake etu understand say omo hwedo o ma asase no mo du asase no so ba na nsuo kura dam say a anka no na yenye bi enom ye de bi sini wa ye adwale bi ye san so ye de nyoma beble nsuo no na de say ani adane se ne ohu we de ayet se tea ani unyane sugar ana fe nido na oda wono ye so wa de wanom kama ebusuan so asase na ye asse poto e de na GALAMSAY e de na ye sase ekoi our motherland Ghana ejumedie ye de brew ye 5 days bia 50 Monday ko 5 days bia no motherland Ghana ye de brew nimle ko bo 6 o'clock na yapon 10 o'clock jumedie enko ba bia ne mo twipin na ye be bom tofa ama GALAMSAY ni ekoso pa ene hamse nko a bia na ede odoso na ye de ni nyina feedback ede e be bro e me kim obi na se me guest Mr. Ayim
and I bet classy now you did to be so quiet aba after so better so after exclusive interview and phone call this is so be invited in phone bi aden aba I say kwa yensa et me ekam Mr. Mensa e wo ham say kwa no so no be frɛ no so aba abɛyɛ one on one asase a say if you ɔhen no enso eka ho bi anase yenso yeka ho bi ana edebe nti ana edebe na eba ya omotimi agya asase na ma sɛ wo hwɛ asase a ham na anka na aha nsuo yi oma sɛ no poto yi ɛno no yɛde bɛbrɛ na yɛbɛdwadua mu ɛwɔ ɛyɛ the 1 hour secret clock no mu a ɛne sɛ yɛwɔ madalan Ghana ntubedie yɛde ɛbrɛ wo hwɛ asase na asɛe ɔhene ka ho ana me na wo mienu yɛka ho bi ana gyebrɛ na mentwa ho na ntubedie yɛde bɛbɛ wakɔ Monday to Friday 6 to 10 na yɛsɛ yɛahyɛ dwumade na ase kama the 1 hour secret clock that's it. See me play, make a sound so I see me in it. Back when I say, Madame Pane, a bobby dinner. Babra Mena make a grammy, difference. The minimum when I'm a dancer, glass. Life is a wild carnival. Mama, many be wired, I can wash. Ekitamina, we need to. Hi. Okay, Derek Kofi Pra. Number 1 up our DJ Ratty. As usual. Show them DJ Sniper. Listen and watch Ayim TV. All social media platforms. So. And one is our 2 phone. One per band of Ayim TV and Ayim Radio. I mean, you want to say, every way, we grind every day.